Jinsi ya kukata na kushona shangazi kaja kwa njia rahisi na simple sana. Hatua ya kwanza, tutakunja kitambaa chetu mara mbili na kisha tutapima urefu wake ambao itakuwa ni inchi 25 na upana ambao ni inchi 19. Kwa hiyo tutakata kama hivyo. Baada hapo tutapima kitambaa kingine tumekunja mara mbili, urefu inchi 18 na upana inchi 9. Kwa hiyo tutakata na kisha tutakikata mara mbili katikati kama hivyo. Baada ya hapo tutakunja kitambaa kingine na tutapima urefu wake uwe inchi 23 na upana uwe inchi 8. Na kisha tutakata hii, tutatoa moja na kisha tutaikunja mara mbili. Hii ni kwa ajili ya kuwekea zipu. Kwa tutakata hapo katikati, tutaweka zipu. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza tutachukua kitambaa namba 1 na kile kitambaa namba 2 piece moja tutaishonea hivyo kama unavyoona ambavyo tayari, na upande wa pili tutafanya hivyo hivyo, tutashona hapo na hapo pamoja na hapo. Itakuwa kama hivyo ambavyo umeona, na tutachukua vile vitambaa vyetu ambavyo tulikata kwa ajili ya zipu. Sasa tutaenda kushona zipu hapo katikati na itakuwa kama hivyo ambavyo umeona. Kwa hiyo tutaenda kushonelea zipu kwenye ile shangazi kaja yetu upande huu na upande wa kulia pamoja na sehemu zote za pembeni. Itakuwa kama hivyo ambavyo umeona. Kwa watu watatu tutachukua lining ambayo tutaenda kuizibia uchafu kuzunguka shangazi kaja letu lote. Na itakuwa kama hivyo ambavyo umeona, tumeshaziba uchafu sehemu zote. Hatua yetu ya mwisho tutapima mkanda ambao ni inchi 23 na tutaukata na tutaukunja mara mbili tena tutakata. Na tutaubandika hivyo kwenye shangazi kaja letu pande zote mbili, huku na huku, na kama unavyoona shangazi kaja letu lipo tayari kabisa. Unaweza kalitumia kwa ajili ya kuwekea nguo za nyumbani. Kama mimi nimeweka blanketi langu hapo na limekaa vizuri kabisa. Lakini pia unaweza kasafiria nalo, kawekea nguo kwa ajili ya safari. Kama umependa video hii, usisahau kusubscribe kwa ajili ya video nyingine nzuri kama hizi. Asanteni.